Denge gel, denge Kurdistan'ı. Jinavên danûçeyên a Radyoya Denge Gel'den başkodarên hêja îro 24 2025 duşemê Brükselê saat 8 li Amedê de em nûçeyên serî bi pêşkêş bikin demdema azadiya rêbera xwe. Dagirkeran Sirînê topbaran kirin artêja Tirka dagirker û çêtiyên wê di saetên serîsibehê de bajarê Sirînê yê li başûrê bajarê Kobanê bi dijwarî topbaran kirin. Derbarê zirarê topbaran de آگاهی نهاتن به دست خستن. شب دینج ارتش دولت اترکا داگرکر و چتین و بچکن گران در دورا پراقره قوزاقیا باجار کوبانه به دجواری توپاران کرد. لگوندوارن بندوا تشنه پرچونین دجوار دو دومن نویندا راگهاندنه یا حزب سوریه دموکراتیک قصد راگهاند کو شروان قصد لئن یا باشور هرما بندوا تشنه یا برسوین به باندوردان ایریشه چتین دولت اترکا داگیر کرد. لگور نویندا قصد ده انجام برسودار ایریشه چتین دولت اترکا داگیر کرد ابو پشتوانی بالا فریشر و به مروده لئن یا باشور من بچه گوندوار باکور بندوا تشنه به دهان چتاتنه کشتن و دناو ده تانک گله واسطه لشکری هاتنه رو خواندن. لاوین دیارکرک و پشره هرگلی زدتر اندیمنن پارو بکن. لگوری آگاهیان ارتشا ترکا داگرکر و چتیر و بچکن گران گونده صفاویه یدی که به رشرات گوندوار باجار عیب ایسایی یا کانتونا افرنه توپاران کرنه. دیسا بالا فرکه به مروب دولتا ترکا داگرکر دو جاران چایه که زوانین احسه که یا کانتونا جزیره بومبا باران کر. انجام زیان و زرار وان ایریشانده آگاهی زلال نگیشتن بردستان. دیمن روخاندنا پانزر او هدف گرتنا چتیان هاته وشاندن یکین شهید هارون این هوایی گریدای حزب سوریه دموکراتیک قصده لباشور من به چه اپراسیون هوایی کرد. در انجام اپراسیون ده پانزره که چتیان هات روخاندن و چتیان که هول دانج پانزره برون هاتن هدف گرتن. مازوم عبدی گوت پیوستیا ما به نخشریه که به دستلاتداری شامل هیم. مازوم عبدی آژانس نوچان هاوراریه درباره مجارده و ها گوت جبو برسدانا همو کسی که ما به پارچه بون او داوشکرنا سوریه تهمت دیکن ام جاره کدین دیار دیکن که ام لگوری ریگه زین خوین ثابت تفدیگرن ام لگوری بنگه ها و کوی ادنا و توای سوریه یانده دماف و ارکن وانده به جداهی به یکتی سوریه خاک و توای پیکاتی انگل خورنه. عبدی و ها دومان ام پشکره حکمت شامل دیکن و برفره کناره و بریا دولتا سوریه پیشوازی دیکن که ام به شکل سر تواهی خاکا ولید ام وکه سوریهیان و لسر بنگه هفکاری نجی کتایان آماده نه به همو هزو سازیان خواه تولی سازیان دولتی بن. فرماندار قصد مازم عبدانی زمان که دولمندین بنارد ملک توای سوریهیانون او وها پیدا چوم. ام آماده نه وان دولمندیان بخن بن چاودری حکمت شامی ده دا که باوی که عادلانه لگوری استقرار و بختواری سوریهیان بلاو بکه. عبدی داوی ده گود جبو پیکانا وان مجاران پیدیوی بنخشریه که هیا که ام بریوبری لشامره لسر لهف بکن دا کو امگاوین لزگین تر باویجن. جنازه شهید جمعه خلیل ابراهیم ایکو بباوه تیار تناسین گهشت باجار قامشلوی شانوگر جمعه خلیل ابراهیم ایکو بناوه باوه تیار تناسین ایرو دو دانه نیر و جبر برینا گران گهش شهادته پشت جنازه باوی تیار ددان ایواره ده جن خوشخانه طبقه هاد و
ve guhestin ve evari du hevari gihişte bajar Qamışlı'yı. Didema cenaze li Hesekere derbas de bu jihela xelke bajar ve hat peşvazi kirin. De teketina bajar Qamışlı'yı jihela malbatavi û xelke bajar ve hat peşvazi kirin. De şanogeriya Kurdî de xwedî xebateke dirêje ji salên 1990 heta roja îro ve bi sedan şanû çêkirine. Di şanûya xwe de rihê welatparêzî, parastina welêt û di sozî de pêş. Geçavî amara dema li Bakurê Kurdistanê gêrlatî dikir. Esir ket destê Dewleta Tirk û hê jî li girdika Dewleta Tirk dagir kerdiye. Bavê teyar birayê şehîdekê ye û geçavî amara gerîla bû û di zindanê Dewleta Tirk de esir tê ragirtin. Navenda çanda Mezopotamya û Dem Partî li tişê êrişên Dewleta Tirk û çeteyên wan yên serbendava tişnê daxuyanî weşan. Navenda çanda Mezopotamya daxuyaniyê xwe de got têkoşîn û berxwedana bavê teyar hunerawî di pîvana welatparêzî de ji bo me mînake. Em êrişên li ser gelê xwe şermezar dikin. Her wiha destê rêveberiya navendî Dem Partî jî têkildarê êrişên li ser herêmê daxuyanî weşand û got ji ber êrişên Tirkiyeyê yê li dijî gelê Rojava şanoger û lîstikvan Cuma Xelîl İbrahîm û Hevseruka kantona Qamışlı'yê Menîce Heco Heyder li bendava tişne hatin qetil kirin. Em ê berxwedana wan bidomînin û azadiyê diyarê giyanê wan bikin. Wezareta Karê Derve Almanya û fermandarê Qesedê pêjere hevdîtin kir hat gotin ku rêveberê rûşlata jêrîn û navîn ê Bakurê Afrikaya Wezareta Karên Derve Almanyayê Tobias Tunkmel û fermandarê giştiya Qesedê Mazlûm Abdû endamê fermandariya giştiya YPJ Rohilat Afrînê hevdîtin kir. Tobias Tunkel piştî hevdîtinê li ser hesaba xwe ya medya dijîtal agahî da û got dikare maf û berjewendiyên Kurdên li Sûriyê bi awayekê baştir biriya diyaloga navxweyiya Sûriyeyê li gel Şamêrê werê saz kirin. Dozên lezgîn dikarin biriya peywendiyên yekser di navbera fermandariya Qesedê û HTŞ de werin çarîser kirin. Me hevdanên berdewam yên hevbeş yên li dijî Daişê jî nîqaş kirine. Li Lozanê ji bo piştevaniya Rojava bazar hat danîn. Li Swîsre bajarê Lozan bi armanca piştevaniya bi gelê Bakuruşatê Sûriyeyê ku ji ber êrişên Dewleta Tirk da kerkoçber bûne bazar hat danîn. Bazar bi pêşên temê stajînê ya lajîn û koordînasyona piştevaniya bi Rojava re li salona çalakiya Montben hatê danîn. Nûnerên grêva jinan a Swîsre Partiya Sosyalîst ya Keskan, Partiyên Sosyalîst û nûnerên gelek saziyan çûn serdana bazarê. Endama Tiyajinên Kurda Swîsê yê kese Hatice Kandal li vêkirina bazarê de axivî got ev bi çalakiyên cuda hevgirtina xwe ya bi gelê Rojavarê ku li dijî êrîşan li ber xwe didin bidomînin. Li bazarê xwarinên Kurdî û berhemên destan hatin firotin. Di heman demê de broşûrên li ser agahdarkirina şoreşa Rojava û êrişên Dewleta Tirk jî hatin belavkirin. Bazar bi konsera müzîkê ya hunermendên tev çandê heta saetên êvarê jî dewam kir. Dewleta Tirka qirker li Stuttgartê hate protesto kirin êrişên dagirkirin û qirkirinê yên Dewleta Tirk yên ser Bakuruşatê Sûriyê li Almanya bajarê Stuttgartê bi çalakiyekê girseyê hat protesto kirin. AKİV, SKP, Partizan, ADK û Komîteya Parastina piştgiriya çalakî kir. Di çalakiyê de alênî PGYPJ sembolên Rojava hatin hildan û axaftin hatin kirin. Da axaftinan de berxwedana Rojava hat silav kirin çalakî bi duruşmeyan bidawî bû. Xwebûn bi manşeta bi canê xwe diparêzin derket hejmara 266 a rojnamaya Xwebûn bi manşeta bi canê xwe diparêzin derket û balkişan ser mertalên zindiyên li ser bendava tişinê. Rojnameyê di surmanşetê de bi sernavê pêvajiyo mîrasê canfedayan û cîda analîzê kirmanckî û balkişan serkesên ku ji bo azadiya rêber Abdullah Öcalan canê xwe feda kirine. Rojnameyê de bi manşetê de jî cîda nûçeyar û pelajin a bi sernavê cil û bergên Kurdî û balkişan ser rola cil û bergên Kurdî ya di çanda Kurdî de.
İsrail'e nuh girtiyen Filistini berda do navbera Hamas û İsrail'e de lehevkirnek çêbû û de encama lehevkirinê de Hamasê sê girtiyen jin yên İsrail'e berda. Li beramberî vê jî İsrail'e nuh girtiyen jin û zarok ên Filistînî ji girtika leşkeriya Oferê ya li şeriya Rojava berda. Hat ragihandin ku ji nuh girtiyên ku hatine berdan 69 jin û 20 ji zarokên Filistînî hatine berdan ji aliyê xizmên xwe ve hatin pêşwazî kirin. Menûşên saat 8 pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.